Kristo nabanto kan sa Injil papatsem to lihay na sabiga tulusot tulu ira ko tulu sampai sanso祈求来等候神的祝福。那愿我们在祷告的时候能够同心合一在祷告恳求主耶稣的庇护带领，让我们安息圣日上的聚会，主耶稣的圣灵同在，也愿神能够将在安息日所当施的福分赏赐给我们。我们两间教会，也就是延平教会跟家庭教会的长执夫人弟兄姐妹。大家平安，平安。大家平安下，to painin ko kawas to pansare rumian ini, sakay ini at to likakapa no rumian, sakay hawi ini matatangan ko kawas to pansare to ami permutan, aminglahan ito ng ansunici。感谢主耶稣赏赐给我们这么美好的天气。那不只是今天的天气这么美好，那更美好的。就是今天是神所祝福的美好的日子因为今天是安息生日因此呢，我们所有的弟兄姐妹都前来遵守这个生日，来敬拜神。sa ako katong no parmen, lugawas kiting ang sunsi itong nakakalungay sa kamamang nanahawa kaya parmen, no midagalayan ang maparin no kita upakin mato pain masay mapulong。有关尊敬安息生日的福分是非常的丰厚愿神在安息生日所当施的这个恩典福分平安能够赏赐给我们所有的弟兄姐妹们感谢主。那么今天安息日上午是要跟大家彼此分享的就是八福里面的第4福饥渴慕义的人有福了。我呢是跟你们讲，你爸爸正好应该都对Faru nanay pakalamat isama tingilan manusia o tene pitini isa kasapat pakalamat kutulungan no hatatan naman namita o nika ini namita 因为我们能够从这个八福里面的第4福饥渴慕义这个福气能够因着我们所听到的道理实践在我们的信仰生活行为上，能够得到在这里的神的恩典跟福气。nanay kami saliw to tolong no kain ini numita to nasa kaspat hananay to palmas ni Yesus Kristo tas karon numita itini pinangan numita iting na percuan haratan numita cokaca waira ko tulungay no parnok ni sama to na palmas to ninan 因为这个福气是神所应许的，也就是说他已经答应过我们能够按着他在这里所应许的这个福分而行，那这个应许的福分必能够赏赐给我们。所以uya niyaksokan mihayan to lukawas pari ayaw dengan sa kita mituto to na sa painin numirat to na pakalman to ninan hawi hakalungan numita hatian numita so katsa waira kuria pari away to mihayan lukawas na palmat mapaini kita 那我们首先来看到马太福音的第5章，阿用大米这里马太福音来过修，马太福音来过修，马太福音的第5章第6节，马太福音过修来读写，马太福音5章第6节，好，我们一起来念，好，马太大米不行，第6节，饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足，好。 Pada suatu ni na hal, ani tili satu na no tili kita hawi, u hati ay to karo cahil, karo suaw,
penasuatoni. Kau dia sa itini dia no amis hananay pansaray tukat hawi otulong no ikaisyak numira patansur hananay rakura imi numira ami hongyak sa ira sa kura tili dia hawi o umirumuta ito sa pitrulo auto napalutuan no kawas tamitaw o malumatay sanay.所以masapinangay，所以这个阿美族这个圣经的翻译那直接把它的这个要义就已经把它翻出来了那全译用阿美族的这个圣经来翻译，就是说，非常希望、渴望能够按着神的旨意而行的人是有福的。神奈那法鲁作案所以呀马龙在阿米给哈迪亚。Amikro tu na falu cho anu kawas sanai gura jika mui hananai说不卡说熬，说不卡扎黑，所以因此呢，我们就很清楚知道在这里讲，那为什么主耶稣特别会在第4福里头讲到这个饥渴慕义？Mana ira kutulungan ino nikapataskan ye sama tu ya marungu在Amikro tu na falu cho ani ye sama lukawas hananai atam tau mamutmai san hakia那为什么主耶稣特别讲到饥渴慕义的人有福的？Sama hal dia ho Israel pinauran ham sa rumah ay no nikapi kuramat no sefo no Roma hadila ay. Na itini sa rumah ay no nikapi kuramut ni kapiwan no sefo Israel kan hau away ku jiu no Israel pinauran. Ada ay ko hakukay. Ada ay ko tulungay no nikapi sakuri. Hadira ay ko tulungay no nikapi an Tapi seng-seng sikat no Israel pinauran. Dengan satu hawi dahaya ko cakap turun na maluto ananda sama na hawi anu itini tu no marayasay ananay pinangan hawi. Cai karayas masaka kini hai. Kartungay ko kaaraw to no mira to pinacatan to no Roma. Kaitini tu no Israel pinauran haw. At 自的民主hananay是奴隶。Macam itu paisa paai民族 pinancakan macam itu bisa kuliah dari国的 kapitapan Nobela 所以我们看到为什么主耶稣会谈到饥渴慕义而在这里谈到的饥渴慕义是谈到能够渴望神的这个旨意按照神的意思而行这样的人才有福因为这一群人犹太人跟随着主耶稣其实他们有一个渴望希望能够得到一个公平的一个待遇，不会像是当时的罗马政府在辖制他们是没有自由的，把它看的是次等民主，是把它看成是一种奴隶的，所以他们得到的这个待遇是一个不平等的，所以他们内心当中很多的不平，很多的愤怒这些不平愤怒怎么样子去宣泄呢？怎么样才能够得到平衡呢？Wah ini ay handa ni apa lucu hau itu mapipi ay madudu ay hau i ya sama nin ama sai hakia sa sai babana ci sama to nikah tiga nang na o falucu harakan nomila sai arum na tam kami kutu ci sama an hau i ira ko tulungai no paling o ni sama o hanen lumita o hana falucuan hai sai kan ay kita mi faris tuna syakai lumita no hati ni tu sama nin lumita mi fri kuna Seifu no Roma, kau rasa itini palucot no mita hawi ang itini ay to no kawas anak palucot anu ko hadal ko no mita so kacat waira ko tulungan no karena no mita to yang kafecul sanai kusyo so may ko kafecul hananay sa manco palucot no mita awak ko tulungan no kacipungan orang nyum anu sa hawi tulungan no ka rumut no palucot no mita所以呢，如果能够照着主耶稣所讲的跟随我，能够按着神的旨意，而不是按着一般这个社会当时的罗马的政府所统治的这个社会让我们心中充满着这个不平衡。如果是照着旨意而行或许能够得到所谓的宝足，而这个宝足呢会能够按着神的旨意给予我们一些供应，一个心理上的一个平静
就不会所谓的怨天尤人了我这里可能有担高所以弟弟高啊。给了一个少许不离难，那我们就把它分为3方面来讲卡里多罗还能mida，这个在好意一定呢dia macam hiwai还能adam ka，这个都是好意，ini ai itu ya mangara yai manucai sabi kru auto na faruco anu kawas还能adam ka，这个都好意呀manucai还能kawas adam ka，所以呢我们分为3方面，第一个那个饥渴的人，第二个呢是这个和睦的人，和睦的这个慕义的人，第3个呢就是有福的人，因为整段告诉我们饥渴慕义的人有福了，好，我们就照着这样来做一个分段。好，那首先呢我们来谈到这个饥渴的人什么这3个里面的好意，要么在意外，要么是阿维的当告其实这个饥渴是人的本性人的本能。Wah tinai macam iwai masuk awak hanan hawi. Oh malu pina-pina, macam tangkang, macam hawi, macam hiu kita hawi. Jadi mai kita tukarkan kira, masuk awak kita hawi, mai kita tunanuk. Itu是本能Wah dia tidak aja, cuma pada cahaya pak kumira sana itu dia. 没有masuk awak pak kumira sana pak kura-kura 没有。什么就是本能？你本来就是肚子饿就想要找吃的吗？那这样你才能够饱足你口渴了，你当然很自然就会找水像那个小婴孩，对不对？你从来没有教他，你肚子饿的时候嘴巴要张开来，那个嘴要好像要吸引那个奶一样，奶嘴一样，没有但是那个小孩子婴孩当他肚子饿的时候，你看那个嘴巴都就一直想要怎么样？一直想要吸这个奶嘴这都agak jam biasa, agak jam. Macam itu agak jam hawi. Sangat tansu saya tumami tidak ya, muyu sirah hawi. Itu mik sana. Sabi ngikil tu hajur, dirai pura akajan, arum suku ayam hawi, dia ayam tutupi dia dia kawinan nama ko, hanya ya ketupi, arum tamdah haw, karena nama tamdah haw, yang muyus sila haw, sangat tua, sanai, sahiwai tu haw, ancahawi saper peluk sanai, sahiwai tu haw，好像鸟也是一样也有这种饥饿的这种本能你看到那个以前我家里有养鸽子嘛，妈妈在养。好，你看鸽子肚子饿了，看到它熟知的人，这个主人，它嘴巴就会打开来，你就知道说它肚子饿了。好，这个是本能。哇，tadi raja tulungan ino kalau cukup tamdal hananay. Kalau dia sana hawi, ilai rumah hananay kacahiu kesoal man singling da, dinay ito no falucut, anika soal, anika cahil. Ya sama ni ko hatila anika soal, anika cahil no falucut hananay hadi hawi sa. Tulungan ino na ikulan no nika pilias to kawas hananay ito ira to ko hatila ay hananay nika soal no falucut no tamdal. 这个是什么样的一个状况呢？是当这个人跟神隔绝之后是一种基本的一种反应就会有了。那种反应是什么？一种饥渴。那种饥渴不是你外观的用物质来去填满，而是心灵的饥渴。我hati hananay tayo hawjo na itinay ko pa putar to hati kapung kana hawi na ay hawi maman mansuk Yesus naikuran no nikapilias to kawas 与神隔绝之后，就像谁？好像该隐，马上多了几该隐加上naikuran no nikapilias no wama buina no ngaji atam halo ji ma awi solin ila itu hatile afal mira sama afal itu no kawas lain di paputar no ide alam no mitana sama na itu pura pinangan ora nikaisa ila itu hatile manusia pinangan no mira saya kasan sen kata pukrung itini falu cak nomira wah ini ida falu cak nomira cok no kawasan falu cok 这种意思不是按照神的旨意，而是按照他自己与神隔绝之后的那种反应，很多的不公平，很多的暴力，很多的不好的想法，负面的想法，甚至于呢，他会觉得怎么样？他会怎么样？好像我们所讲的自我良好，自我感觉良好，妈耶，都把神来，哈的阿罗汉，他都那么做安姆高即使在神的面前是一个怎么样？是极为
不义的、不好的，以至于到最后你看，大黑汉努米拉他就把他的这个弟弟就把他杀死了，把大黑汉努米拉不杀发努米拉哈提拉伊布那烧去定要满接受。好，所以我们这样看起来这种饥渴是分为一个是物质观的一种肉体的感官的这种饥渴，第二个呢是一种心灵的层面。所以人的过来在我说奥汉呢，一定呢都诺我不但都接了点东西的什么都是好一定呢都诺kemudian有放出东西的，kalau我一定呢kemudian好，ai no一定呢不但不你看说奥，你看在我汉呢，但有一种呢，有这在国必查的呢说奥在我们当中，我们呢一定都能一步子，我一让阿米努一定都能杀死干汉呢。所以圣经里面特别提到，在末世有一种饥渴是非常可怕的。好，我们来看到这个阿摩司书的第8章，阿摩所秀在哈秀，以第一阿摩所秀在哈秀，在阿摩司书的第8章，在旧约圣经1079面，阿摩所秀哈秀6节第11节。到第14节，ini amo sosio hasio juiset tangasa juiset ini ikut sosio isen dong de nana ju q beti 好1079面在第11节这边呢，首先他就这样讲了，ini pun juiset 好，所以ini主耶和华说，日子将到，我必命饥荒降在地上。人饥饿，非因无品；干渴，非因无水，乃因不听耶和华的话。所以今天我们说到你那好意，今天我们说一波草一类波，卡起安尼安，卡达拉，我那那那说熬，你卡在有，明路一定itu na saskar hananai。什么你们在很多年上，你个阿瓦努基曼努高瓦，那是因为没有神的话。好，那除了没有神的话呢，我们看到，因为没有神的话，所以他的生活他的这个整个人生会造成什么样的状况？第一个会失去目标，生命会失去目标。啥子在好意？一定你都那里搞的比较好意，我一都要你都这单都没啦不顾 Q。所以我们会看到在第12节一定你就你设置上半段，他们必漂流，从这海到那海，从北边到东边，往来奔跑，寻求耶和华的话。却寻不着，所以上半段这里我们看到是抓错现在你看伊麦，但你你看我的但你看阿米斯，哈迪拉一个是基本，我们不是基本的噻，这表示说他的生命失去了目标。为什么？因为没有神的话。我好基本路高啊好意，你听你把它转到你的好意，嘛都好外，嘛在外，没有神的话，他的心灵就缺乏了什么？缺乏了这个安定，所以呢，他会到处漂流生命失去了这个方向。那么第二个，因为没有神的话，会是怎么样子他会怎么样？为那必朽坏的劳碌不堪所以我可能是好的赛过来好一多空诺rakat numira saya cermina好一定ai tu yang mana tu ya saya ka卡不惨的那个妈妈不二，所以这里我们看到奔跑寻求，他抓左你个地灵，才个把个地灵。为什么没有找到神的话？因为他的生命的中心是放在物质，一定要爱多了马拉维诺马达，一定要那saskar，我们在这他抓把个地灵都诺kawasan的那akimat，抓把个地灵，我跟他说好意，阿拉维诺米达，内心会非常的脆弱。Itini kalau soal numira hawi matum selesai komandan potolungai no tika soal hananai kararima， 所以13节呢，我们会发现到，当那日美貌的处女和少年的男子必因干渴发昏。好，不说这里难好意，一定要嘛，我不能弄你阿东的改了安弄那，kesan一定都一不好意。Makapahayahan na ibu sa papahiyan o yurutuwa na kainayan hawi panagpakaitan to kay Santa hawi hawi na Santa hawi karena sa ikulit ko kita so no ina-evolve sa numira hawi ida to hawi sa tayo sa nito rolay sa nito wakang sa nito ate itinira ito no sa apang pura
Itini itu nu palucu anane gurangan. So itini amasa binang nomita hawi. Itini paputan nomita hawi. Wah, makapahay arawan nomita. Maca tu ya makapahay papayan. Kapahay untuk pak那法可是有palucu nomita hawi，内心非常的脆弱。所以像在这里我们看到，俊男美女啊，看起来外观是这么的俊美啊，是这么的怎么样啊美貌啊，什么叫这么的俊美？但是呢，他们的心里怎么样？干渴化温，哈迪拉爱，但是谁过来好怎么样？就到处去寻找他的寄托依靠啊，寻找了很多的神泛神，敬拜的泛神，拜这个也好，拜那个好，只要有拜就得到平安，但是却没有真正寻找到这一位生命的救主，赏赐那个心灵饱足的这一位神。一定谁过来好伊，他给你神来多多哈高瓦神的米啦，在14节我们看到一定好伊，我们那高瓦神好导恩的米啦，我们高瓦神导恩，第一包在米，然后你导恩好伊，他都过黑暗，有拜就有保护啊，神来阿罗汉没有真正找到。在告诉你，那把他给你多呀，其他都可能都是高丽，那个生命的主宰，赏赐心灵得到饱足的那一位神。哈迪来过来诺扎希瓦哈那奈今天masa pinang nomita，好，这个多少上的 nomita 好的，我们呢，这个牧役的人都容易诺米可能哪呀，米可能都哪法路做安诺卡瓦萨那个蛋糕，什么呢？哈迪好，我们先解释一下这个役，我们能过来役哈那一个呢，所以我们需要多的呢。你听到阿米西说的听的好伊masa pinang itu其实它分为2个解释，第一个是什么样衡量行为好坏的道德标准。好，我都认为诺米福之外，你让他带都哪一行ini tadi hari guna pinangan sanai fakju sarara hadira ai. Umana kalau sarara tulinan sa hawi irai ko maca to ya to kita kin nomita irai ko holy su kita kin nomita. hati-hati soal saya kata tolong mata'rif kuna sarikit tuninan hawi sukaca wala ko hati-hati miso sa itini to ko ping hawi ai ko ping di lao si itini to neki hananai 在这个礼仪这个部分呢，我们的中国人也是蛮有智慧，礼义廉耻，啥呢？irai ko ko ping amian mistakan 礼义廉耻，啥呢？我们的过来呢hawi ko to ngayon sapi pagciu to pinangan numita, cek naya patrasaan, tadi pas sekolah na hawi saka-saka itu disuto na, pakai ciu tuninan, tati itu, ko oli numiso, tamda bukan naai, hati lai rapat patay, satu tamda, hati lai itu kalau tamda, sedikit ini tu nano, nafalucu ada hananai, bersama dia tamda ko minanaya itu, haman kumaraya saya tadi, tatakawai tamda. 什么样的人他是希望不要有公平这个现象，就好像小偷一样，他认为最好不要有警察，sana也好，他们不带劲，sana不打打高外，什么也不带劲好，这个是妨害我去偷别人的东西。大家你的哪一个说打高外那么个啥子啦？为什么呢？打高我们哪一个还得来一个，那呢？去多嘛不带劲人，不要嘛打高外，被偷的呢，他的心态会是这。 希望警察多一点我们就生命得到保障，我们的生活就会怎么样过得正常、安和热力。三个国呀，我们大家外，起码我们还有一个呀，我们大家外都个冰箱，个哔哩哔哩，我们还有一个哈迪来，所以当然，个哈迪来我带进，你rasa kami sasabihin ng kakilim to atilay ng tatakaway, ano sa awi kakitin o salikat. 这个法律要严谨一点，对付这种不孝的人，撒家孝过是吧？所以哈迪拉古啦，比多哈那奈古啦，撒巴克求多人，高丽的神的好一点，总之他的神的意，一定那种高瓦哈那奈那法律做案，他不那呀多那个那意神呢，上面好一，我啦。 Sorry na yung imin ng mirahaw na palucuan ng kawasan na. Sa manay ko ng kawasan na palucuan. Sa ura, anay ko na palucuan na tulungay no pinangan ng kawas. Panjari ang pinangan ng kawas. Marayasay ang pinangan ng kawas. Hatiraay. So hawi anira ay kurang mangara. Ya itu ya.
fansarean na falucuan no kawas na atang kahoy manulay sanay mura 这个饥渴慕义的人哈，第来是kakak kena suatu所以最那suatu ninan hawi usai atam tahu hawi anu irai kurang mangara ya numira milu kru tu na falucuan no kawas anu haratan tu numira anu suar tu numira anu binangan tu numira amiki hatia tu zret no kawas miki hatia tu na falucuan no kawas idia baraditing to ulit no kawas hawi uyanan kami suaran tu ya 那发露出安努高瓦产那一段呢，那一个病，所以在这里我们就可以做一个诠释，在这里呢，饥渴慕义的这个义是谈到一个人如果他非常的渴望能够按着神的心意来行，不管他的心思、他的意念、他的言语、他的行为都能够符合神的旨意，而且呢，他会怎么样按照神的本性。 以神的心意来相合，生命与神联合，就会达到在这里所讲的所谓的饥渴慕义的人。好，我还提了到波多东爱诺波多东面圣经里面主耶稣为了要去表达、去诠释法利赛人的义跟这个要神国的义的一个差别主耶稣就特别提到了在旧约里面的几个律法，也就是当时这个法利赛人他是重视以外表，谨守在外观的这个译文的这个律法，而不是去遵守他的经义。主耶稣就做了这样的一个分别。所以一定要我好马勒接什么什么都那巴布都那，伊拉伊布都那伊你干巴开下你什么都那biti kurung na都那说弄米了，什么能干那好伊麻烦呐，甚至接什么好伊巴萨起嘛，安那那弄那个弄丢样，安那那一定都离谱。 to mi metan ya kerungan no farisay bito ananay sigitini at sa tunu tiri sa likod sigitini at sa tunu paputan miluluan ra farisay bito 好，所以这里面在这里拉鲁马修修，我们看到耶稣怎么去分别法利赛人所守的义跟神国的义呢？我们看到马太福音的第5章，你问在这里这里马太领带国秀第5章。 21节马太任国秀，你就一 set 好，我们一起来念。你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。22节，只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉家的，难免公会的审判；凡骂弟兄是魔力的。 难免地狱的火，我们看到好像有一些不一样。为什么在律法里面所讲的不可杀人，这是绝对的？因为为什么会受到审判？但是主耶稣把它内化了，不是只有在外观。我让你什么那多啦诺，是给别人那边转过，一定是不把不打仗做把它稍微接上嘛，干啥？把带你什么一定一个rumah。 tunuh harateng tunuh falucul 内化到人的思想、人的想法、人的动机Seiras ako sa ito nila na hawi, anila ay po magtry sana好动怒，那个还没有行出来patay ito dadamdaman，wala magtry ni patay ito dadamdam，还没有还没有杀人是在心中开始在酝酿，他的动机、他的想法就开始怎么样有负面的就想要去杀害这个人，但是主耶稣说，这个就不行难免就会受到刑罚。好，第二，你中来定义了罗马，好，所以这个一定要在一定八代当道，一定要法律抓才不敢fakir sapi pataya，一定要法律抓才不敢ira ko tulungan ino ni kapi karian，ang saoy mipay ko na tamdaw to nila ang saoy pakuchi ako manto to na tamdaw to nila hawi才敢hadiran ko法律抓，sana有人说，sana再过来，sana多少？第二个呢，我们看到。主耶稣又在做举例，马太福音第5章27节，马太念国秀，你就拿那些。你们听见有话说不可奸淫，28，只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的人，这人心里已经以他犯奸淫了。所以我们说的呢，好我看这个老不呢，才不分淫不呢，这个绝对是怎么样？是真理，是不能推翻。但是呢，主耶稣把它怎么样
把它内化在这个心灵里面。所以这里说哈，我告诉你们，凡看见不能去动淫念，他的心里就跟他淫乱。一定要有法律作用，没说好，以来不让法律作用，没多是偶然很简单的好，一定法律作用偶然没多，这个是很同你已经犯了奸淫吗？不是啊，我宁愿好人够多，偶然没多很，这个别人来想多了，一定你哎不一定法律作用，好以来都不你个比佛也什么，按这个佛等把这个法律作用好以，他可能不容身，但是看你把不到，所以我哋要喝住，sabi tenang，我把这个法律作用，今天法律作用好以，把它收很多。们听懂，常爱不然也什么？所以我们这样看起来，主耶稣要我们在这个梦意这个部分，一定你多了你龙在，你像龙在都那会儿说按高是按好，这个一定要这个不但不是外表而已不是外在而已，而是内在的，是存心一个纯正的一个动机。那一定你爱不做等个没带。所以今天呢，马路去修好，然后呢，大家用说的什么？要胜过法利赛人的意哦。路易克的米达，一卡卡恩呀，法利赛比多哈的奈binangan ng Yago, malu binangan ng kita berfruto na falu sa anu gawas. 我们看到第5章20节，马太人摩西米基色。我们看到马太福音5章20节，摩西米基色。好，我们一起来念。我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。所以我说，这里的好一点，把它按kamu sama，把它按kamu。mahal ba siya sama asuma to na pafu, to na faro ka naman hau. Yung siya niya sama, tulong ay lo ni kapiso. Ira to nung nila amikasat, amikay siya hau i. Ya, kapan kamu. Ano sa kaika? Namo ko tulong ay no pinangan. Pancanay sama no palisay bito hawi ujuak mo bitsumuli itini kakaren tingko kamu sanay ko na siya ya usama na ikulah no palisay bito ada na pinangan hadya sa ini lalu manusia ama sa pinang lumita mana sentini ipaputa kaca mana akan makan hawi usapa seni paaraw hadir ay saya kay itini to no na falucho ano kawas ko lagi ano falucho numira 所以它只不过是一个外表给人家看让人家能够抬举他而已为了把荣耀归给自己，但是真正没有按照神的旨意、神的心意成为他的一个动机、他的想法的一个主轴。好，我们来看到马太福音的第6章，马太福音第6章，我们看到1节到第4节，马太福音6章1节，当然是在永生。这里主耶稣就提醒这些人因为众多的人跟随着主耶稣在这个登山然后呢，主耶稣就把这个登山宝训告诉他们。到最后，主耶稣特别告诉他们说不能像假冒为善的人一样只在行在人的眼前，故意给人家看，但是呢这样子就不会得到天父神的赏赐了。我们也不能在人的面前吹号，像假冒为善的人，就在会堂还是在这个街道上怎么样，故意给人家看见他的行善让人能够怎么样称颂荣耀他。所以说，我告诉你们他们已经从人那边得到了这些荣耀赏赐，但他们却不会从神那边得到荣耀跟赏赐。所以呢，施舍的时候，也就是行善的时候如果你的左手右手在做，不要让左手知道。意思是说你不要在这公然的告诉大家我做了什么呢？我做了什么？好像也巴不得全世界的人都知道他在做什么事情。不是神的旨意告诉我们什么如果你的动机、你的用意是好的，那也算是好的。如果你的动机只不过是什么外表而已，给人家看而已，但实际上你内心别有用心不是真正是为了要行善，那这样的话就不符合神的意思了。好，所以这里告诉我们，就是说这样的一个表现呢，就不会得到神的这个
赏赐。为什么？我们天上的父亲他在查看我们的内心，在暗处中去了解我们。第4节说要叫你们施舍行在这个暗中，你父在暗中查看，必然报答你。所以我们这样看跟一般人的意、人的行为、人的意识、人的想法、人的动机是全然不同的。所以等你也sama ananay na fortuan hawi ko. Ay kung kasi silo may ratuno karutam-tam at sa tunan mo farisay pito ananay hatiray ko to ngayon pakapanan ni Yesus Kristo ananay. So katan nila yo ucipaw ka pakatuon sa hatiray kitahan. Gusto ko na siya kayo hatiray sa hatiray ito na siya kayo hawi. Ya tiwa sa kita hatirahan sa hatiray ito 在当时主耶稣也sama ajiday hawi. Dini sa rumaay no ni kapikuan no do maaw sa hatira hatiay na atini kawya sa ukita mo kan ay sa sino kawas hawit okay hatia numita hakin ko na musaka so ira ko rumay no basta si rumah numita wa hatira hananay hawi ya masu away hananay ataw ya maparmay no makusa ya mi nara yay ami ko na mikro no para ano gawas marmay hatira sa rikaka ano pagkapan so hindi na magsisyo hawit dati lang na siya kay numita kuna kita numita ano sa marta-marta ngay hawit bawa numita aman tini ada kalau soal ngiyong ada numita kalsan hawit ya mangka pusa samantami ba pagwaris kita to na tawanjinan to na taangay ito hatira ito pinang sa alusan na hawit pagkasar kita pagwaris kita so pagwaris kita kaulira sa na hawit hay dini to na katskawaris numita hawit sama numita faris numita ko follow to numita 我们改变我们的心改变我们的想法，我的法律专numita，法律经numita，我的haratan numita，法律经numita，好，法waan numita，我的sa法waan numita，好意，感谢主，我们sa pagkaroon kawas，因此我们为社会国家的祷告为在上祷告，这个福气就会临到我们自己身上甚至呢，神怜悯也可以改变这一切不反进入kawas，我们kawas kita cerita Handakura Aparujo别人在这里提摩太前书第2章，我们看到提摩太前书的第2章，提摩太前书第2章，提摩太前书的第2章第1节到第3节提摩太前书2章1節到第3節。好，我们一起来念提摩太前书2章1節到第3節。提摩太前书2章1節到第3節。我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的也该如此，使我们可以敬虔端正、平安无事的度日。这是好的，在神我们救主面前很蒙悦纳。好。这是好的，在神面前是蒙悦纳的。Umay ko ni, fansaray matatulungin na faru ano kawas ko ninan. Ukan ngahi ano kawas. So, mitapap kawas ay fansaray na ay tanggal kawas. O cukup papalitin no kawas kita. So, itinito yacay ka rayas. Hananay siyakay akitakit hawi. At saya ko papakafalis kita kaurirasan. Itinito na sapawa no itami inuri hawi. Ukan no kawas. Oto nung ngayon, mapano tayo lukawas. O yan pa ka naman tuninan hawit, at sobrang lumila. O chok, tani-tini-tirin, lumita, o rin lumitahan. Sa ulang sa ito ngayon, pain, hirang matusisyo, kitanan sa itin, mikasya. Ay siguro ay hawit, yung huda rin. Marmulay at amnaw, yung huda rin. Samay mo na marmulay. Tanang siya suway-sali, chikamoy na rin yung huda. Ya, marungo, zay, Ami hulu to nawaru jo anu kawasannya atam tau memelai. Ono ami sa aplikasi kura to imi to nomira, maka turungai to imi nura sisiu doni. 所以kura misalnya doni. 所以我们看到这个新译本这个阿美族的这个圣经直接把它翻出来，意思说渴望能够遵照神旨意而行的人是有福的。 然后呢，那个你家第二栋，然后转入高瓦啥的那突突当然可以，慢慢来，啥，第二个是欧气，第二个是修，什么的我都能够弄，慢慢来，那当高啥，要不突，啥的个第二个是修，什么这才是因信称义，这种人是有福的。
Jadi saya hau ini ini pakai soalin numera, mapatas sekarang numera kuya, mikir hati itu na falusan kawas hana nai hawi, fanzarai atam kau pura, ngan mendai atam kau, Roma kandau Roma suti sanjak, Roma xiao dai san xiao， 罗马书第3章21节到24节。罗马秀3秀21节，当然是20永生。但如今神的义在律法底下已经显明出来，有律法和先知为证，就是神的义，因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。所以我们说的你那好义，Ulah luka was ananay panzaray ana baru cuan numira hawi juga cat mataskaray to taskaray to wah ini ay ananay pataskar muka was ituay ilay tiran noya mikiti patasolin numira si yes Kristo an hawi mapaini ay to luka was ina to pakalamat numira sana umano ko lang bisulan to nina tada kung kita hawi apigiti na pakasolin na si yes Kristo an Mikitini pakasanya siya samaan hawi, mapasinglit sinay tini mauhi pa anano. Masupur ko sumikaraw no mira hawi, irato ko tulungay no nika rekku arcat no mira to celet no kawas, amit hati to na parusuan no kawas uranan hawi. Marumaya tamdao sanai. 所以我们从这里我们看到前后，你看爷奶在这里是什么？因着耶稣基督的全显，他因信，因为相信得着这个救恩。他的罪也能够蒙神的宝血所洗净，之后成为神的儿女，能够按着神的旨意而行。这样的人是有福的。所以比基尼爱多比曼在蒙神全显的人，这是有福的。O magpusay no kawas ang malwawa ng milahananay. Kay kula, ininan kula sa katsay parunok to no kawas, tuya. Naipinay imakaray ko, kami katiya to, napalusuan kawas hananay hawi. Marumagay. Sanay, masakat sa iyo. Sa kato sa hawi, mapana ay amiman. Mapana ay mimali. Pasyon niya, kalalima katakan sa dunia, ninanay ito, ikiwawa ng kawas hananay at ang lahoy. Marumagay, uranan. 好，这里弄一段一点luka din, 就还是有。第二个，我们看到就是说，能够为自己的罪过悔改，祈求神的赦免、连续。我们这样的人是有福的就好像圣经里面法利赛人跟文士人的祷告的一个差别一个结果一样我们看到在路加福音的第18章，一定的路加电影就哈秀，路加电影就哈秀我们看到圣经的路加福音第18章9节到14节那么在这里呢。我们就是一个非常熟悉的一个经文bukan naman lumita ako na siguro tuninan yan naman kasi siluman natin sa itang dami第一个是法利赛人的祷告，第二个是税吏人的祷告。法利赛人的祷告是什么？是以为义的祷告。哇kako hawi yung hatsa na tamraw kako sanay anina ya tamraw haw usod tamraw hawi自以为怎么样？自以为这个良好。ngaya itu kako sadai tamdao akhirnya pula perujut 没有那种悔改的能力，也没有反省的能力。为快真能别让什么为快真能别让kindo do kami katakan sa ni man sa awi rasa batas sekarang kami inuli awi 自言自语numira sadai na palsu na halateng tak sekarang hawi akhirnya kako hawi orang kako hawi saya bisa kako sasaki masay kako mitanchiki ay kako panufu ay kako pagiging ay kako kahira-hira magkapahay ko pinangan naman po sanay tsaka kako tulat-tabla sanay ako nung kalisay dito ko lang wah kaya inuli tapi sama ni kapitulin mo kawas agya yayaan mo kawas agya umira ko lang hai akhirnya ay kako sanay hatira ya hadima ko kawas agya apa sakatira saka tu sa awin ba inuli ko niya hawi coba milisada ay mana patira ko ako milisada ay 为什么要我们要用税吏来做比方呢？假如你们的好爷奶，我们从那个撒该税吏的那个接待耶稣，他怎么讲？我讹诈谁我就还他4倍你是这个另外，这3地带mana ada了？为什么？在罗马政府的说话，因为papifawan ng mila po yung daya tangkaw, to hakina milisata ay hananay ami surut tusata.
所以他们就怎么样委任，这个民间的这个税吏啊，这些税吏人怎么样去替他们去收取这些犹太人纳税的这些款项。这乌拉法利赛比多哪里好多呢？税吏atau bisa tayo hawi. Ni man sa mira sa para tempat tuman kita. Ano si mo tayo hawi si mo pila ko lima puro o biara no mira. Dinaruhu gila. Hatirai kuda no iya dura bisa tayo hananay. Ya mitapar sa palubay tamdaw hawi umangiro sa tamdaw sanay. O misa sa ite tamdaw sanay hatirai. 所以众人犹太人去看到，就好像是什么？这个是罪人。其他人要当到好山来好hati-hati ulah karateng na mi di sana hai samanen wah kira kira ko bilangan no siapa这个 hati lah matanan sama suan mo semua lagi so好这个比啥比打matanan 没有去骗人的会赚钱吗 kaya ko rumah pasyubayan wah hati-hati这个 hati lah 所以阿罗那米达国呀呀，不啦，你说带还能一努力啦，你努力爱多悔改的这个税吏，哎呀，你说连举目祷告都不敢了，只有在捶胸求神开恩，求神开恩。Mana dia kupatra semua mampu orang nomila hanya sa orang di sini, orang na sakit suka wa semua mapana. Mapana itu na kalau soal anu mako sa ami kemudian kalau soal nomila. Ay mahal ka pati na busi sama tulah tatu sa minori awi soal nomila di sini nomila. Soal hanomila hawi. Ani sunat tatu sa tu na pati na putulinan hawi. Cima kumihay anu kau tu mata tu. Ngayon kalau soal anu kau sana inori. Ya, Farisa itu atap kawan. Ya, udangan kapukusan ay sana ay inurian. Anu sa awi yang mimri ay bisa tayo hay ay kung kapatrat sa nomila kaysa orang pi kemudian to kalau sa nomila ami mimri hawi karon misu cima hanan. 这一二是跟他说，第14节，我告诉你们，这个人回去比那人倒算为义。啥来？所以不可能按kamu好。我能当中对你的神，就我当了。orang yang melihat hanan ay ami bisa tayo ay tang tao. Ikaka ay no ya magtaangay hananay Farisa itu ko tutungay no matatato ngay ina falso ano mako hanay sa inuli wa hatam daw hawi mo ban mak mabos wa hatam daw 这种人神就给他恩典祝福。所以阿伦米达伯拉基撒盖哈比拉伯拉基撒盖因falso ano mila hawi ami milikin ayaw ni sama 好，所以呢，伊拉什么说的什么救恩今天临到你家你hananay hospital na mikumitu ni na hawi o paano kan nitini yung manso sama ukawas ikakilimay kung marafray hanay at taglaw ito kurang marafray so tinay farucho ani karafar 是心灵的迷失所以阿伦的当你的好也是心灵的迷失不是你走错路了不是你就迷失了方向是什么你心里迷失了阿伦的当dia好macam itu慢慢来marafray kalau sa alam nila kaya sa dito tuno paputag na kalau sa alam nila kaya tuno paputar ko harat-haratang nomira maikyo to tayong ipinangan nomira 就会像画面随波逐流人云亦云这个如木然他的行为他的想法就会怎么样跟着一般的想法但是神的意神国的意就不是他希望我们能够怎么样能够悔改能够按照神的旨意而行这种人才是蒙福的好那圣经里面告诉我们好耶稣教导我们怎么祷告呢好最后我们来看到马太福音第6章你们可以点你马太福音第6章第10节马太福音6章第10节第几节愿你的国降临愿你的旨意行在地上如同行在天上所以那时候呢有你的那也什么那包括anu miso hawin pada sekarang miso itin tuna sa sekarang hati tulungan no para haji no miso itin kakarayan 为什么神的旨意会行在地上他就是要让我们去学习让我们能够按照神的旨意而行因而呢才能够得到福气所以好我们pada sekarang ni sama itin tuna sekarang pula panjang hanya na baru nanay kihatian no wawasogo sa lumago karutan daw po na palusuan mako to sa kaila no hapakaraman yan ay 遵循神旨意的人就是蒙福的途径我hapakairaan pararan kawa to ha sa pagkalipat ng mita so upalusuan ng mita ami unanay ami kihatian to na palusuan ng kawa sa 要像什么如鹿却不失水也得以谁嘿永久你被来一些在诗篇的42篇第1节马上我说的好意我劝慕你如鹿却不吸水我马上
wa may kakarayan. Kutong kang ay lumago. Piswan na hawin sa kay kuya masai. Way masuaway hananay marunong. Marunong sa manig masahiway masuaway marunong. Sa chika sa pagkagiling tunanom. Ano kay may tintang unong ko sa hawi. Ano grano? Ay pura nung na lumahawi. Rika ron saan? Tinay ko ni kasuaw na pero marunong hananay sa pagkilaw sa tinibalo sa namita. Anan namita? Kuni kasuaw ni kangaray namita. Amin rutlo. Tuna palo sa ano kawan. 愿我们能够按照神的旨意而行，而且呢，天天念默神的话语，渴慕我们能够遵照神的旨意而行。那么这样的人才是真正的蒙福的人。好，3个380首，我说380首。在祷告之前在这里念一个经文表示我们在这一次的这个参加安息圣日这样的一个科目，这样的一个敬拜，并能够蒙神的祝福在以赛亚书的58章13节到第14节，你若在安息日调转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的，而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和华为乐。耶和华要使你乘驾地的高处，又以你主雅各的产业养育你，这是耶和华亲口说的。好，感谢主。Ini guna suatu ninan hawi, so ini guna asu ni hawi, sesuatu namita ko awas namita. Tadi ini umian kau sami hulu to banjar umi ada mila. Ini to banjar umi ada foto dengan inonika. Mek kalau cak namita, ami hulu hawi. Foto dong no kalau cak namita, ami hai kita, ami hulu kita. To na banjar umi ada kawas. Saka ini to baik temakai ko, o tayar namita. Saka ini to baik temakai, foto dong ino kalau cak namita, anja usuar namita. Ini Yesus Kristus an. Yehova kutulungan ino ikahambat numita. So kata pataka tentu kawas kita ada ni pabai. Ya sampai ini numira to na chapufuan hanana ito pihimugus numira nika paulit numira hanana jai sang hawi o hapa ini ino kawas kamo. Onina hau taka sokwan ko kawachi Yehova. Sana ko说的呢，这个是在安息圣日渴慕语的人所当领受的福分。愿在这里圣经里面应许的福分能够赏赐给我们凡参加安息圣日的所有的长子夫人弟兄姐妹们，去爱慕能够聆听神道理的所有的渴慕道理的亲朋好友们，感谢主，我们一起来同心感谢祷告。在这里，katabi nga to nagkakaroon dito ko to naman tanungan Yesus Kristo kita bikan siya tayo to Parunuma no mako sa nahawi o palahaw maraakong 저 maraakong gusto年轻的阿公年轻的阿嬷una kamagdulinan o totoo nika bikan siya kita nan o
fakir mako, bayi mako. Sama hawi sangkan jui jini ci, nancira. Katim no wawan mako, ini si kukiukai. Kami tini itu ikiukai, kami tini itu sevi, tahka hawi solin. Namun renku tayar Muhammad, matumas no parmer, kaulinan hawi kutong no sapawan no mita, fakir mako, paling magsarika mapurong, solin, yaka pilka, kacangin no palutsur, masa palur. Bisa ayo to adina ke makahawi atau saya itu ke hati atau ayaw ho sa ka pilaci saya pun lemak ikarau-rau na palutsot sa manhawi iray ko tulungan no sa bawan umita makin makufay sa mapulong to iray ko di kapi tip silang no gawas pararan ano itinito to no ayaw hananay api latay sumbi to tayar hawi iray ko to no gawas ano itiato tiya lumiar ketumpay ni lugawan ko fan saya alumiat macatay lumiat anini ya ka canem-cem ya ka firka to ni kauras ayaw lumiat hawi ayaw no pinapina lumiat solid ini sidait no gawas pa niya no kawato ma kapahay lumiat to pagpun sa aruman ko tulungay no parokay tayong tinitiukay sa hawi maatian no sigi tinitiukay ini sabino sa mili solid hawi awang usaw to untuk siwa purut sa itu ko usaw to sige to mi sitayay isa tatsaka ito matayaray mamila tato from sanay ulinan hawi o ni maakya ang sayay ko sa kawan numita o sa mapulong ato ika palmer kawasaw api limaan ko tulungan kapila si sanay sa mini berhaji masing-masing ang kita sama hal sa kapitsulok to ito ang kansya lumanay ra minta kaya hawi sama mitsuruh kaki nih usanay ko ikaw uno na saya kira sana ini papakan kami kansya dia hawi ko si maagya kawawan numil cik karena bu numil lagi nih sanay kita ada fakir mago faid mago nakway ilagay kawawan na mago ilagay karena po cacay sa kami tayo ni ami manhan silay na kansya na no pakai ko sana itu curug to tulong no kansiay palutsot hanto mo tulungan bitay kyo to paluluma namya to papahin mako ami kansya tanang pakin mako faisay mapulong kansya ichikong Hoi, Papa, 感谢主。